Good evening. Notice window bu thawai tan yang biri ba khwai punamapu ahan mamaktada Keisham Yaiphaba na ikokno na kurumjari amadi taram okjari. Notice window na puthokjaba thoram notice dialogue hairiba dialogue asi lamdam asi da thokliba maru oiba thawdok wathong si kopna kanna naina bagi thorom amani. So welcome to notice dialogue where issues speak louder than the words. Tonight our topic on notice dialogue is Governor Home Minister meeting technical interpretation. Ngarang ko Manipur gi Governor amadi Home Minister Amit Shah ga Delhi da unaduna wari sakiba loinyana hairiba meeting aduda India gi central government gi top officials sing yauraga Manipur gi issue je gi matang da wari sakibani wari aduda kari wari sakibano haibado koi hoji khangbang ngamdari maruina Manipur da mamang chai gi me gi tang hom da gi tholakiba thoning da thodok irang na maram oiraga ngasi phauba finance solution puthok pangamdana leibana maram oiraga tangdu leita da lebak ama oiringa si phawda tha tarom doi tha tara mari phajala phawda Manipur governor amadi home minister na kari wari sagi bano haibado gi khoi ngasi khoi pudan laliba khoi gi notice dialogue na pudan laliba topic asini technical interpretation hairiba meeting adu da kari wari sagi bano haibado gi matangda ngasi khoi gi studio da khana ningana bagi da makta khoi gi studio da lengsin midon laibire an makta da ikai khumna jariba Manipur gi sakna reba political socio-political commentator oza posong Sonamani oza bu taram noksari loinyana oza Bijoy buju taram noksari loinyana umjo panelist na Manipur High Court ki advocate Ningombam Bupenda Meitei Bupenda buju taram noksari masung thagat phong doksari. Thank you so much. Ai ngasi aham topic tang wang jai Bupenda da dum hangi Bupenda khoi ngarang unaki ba Manipur governor khoi loinyana khoi home minister Amit Shah loinyana top official singa unaraga Manipur gi matang da wari sagi ba si akhoi ngasi na loi u phange khabar mayam du u phange ta phange loina na ngasi ju ngasi pung mari ta matam da ngai pung mari ta matam da Amit Shah na chair oraga Manipur gi matang da high level meeting amaju tawri pangtho kari wai sa bano haibadu ji pokdi khangdri adu maru ina khoi ngasi gi topic ji ngarang sagi ba Manipur governor na home minister wari sagi ba du da comprehensive measurement gumba lorong odra Manipur da sukuina tha tara mari pharak kadro phauda solution puthokna ngamli basa kari wari sarambe maru ina solution puthokpada wari sarang oda natraga in some cases separate administration pithokpagi sai matang daga sarang oda natraga union territory home thoping matang daga sarang odra haibaje Bupenda gi mota Bupenda na yeng matamda Bupenda na analyze tong matamda masi kamai nu bi ama makta hogi haziki hai basi analyze haiba maksi yamdi lui adubo usually governor na finance minister unaba governor na home minister unaba governor na president kolon tauba prime minister kolon tau hai sidi adum taunai adubo governor na home minister unarakpa governor na finance minister unarakpa hai say few weeks 1 week kumbagi mamangda अब कोई मणिपुर की फॉर्म थोपा टैक्स डिसोल्यूशन द 1000 crore फंग्रबने हनक की थासिगी इन एडिशन टू दैट अदुगा लोइना ना अमो होम मिनिस्टर उनरगा ngarang unakre ngasi na mo detail security discussion tawdawri ado si matang sida khoina hojik Manipur se hanadagi su hauna hangakpa article 355 se lairibra leitabra aduga nahamuki aikhoi gi recent haukiba parliament session da so P. Chidambaram na 355 laibra heavy question hang bokdari question nu delete tokhiba ago somdana Manipur Human Rights Commission gi case amada Manipur gi Deputy Advocate General na on affidavit article 355 laiti haina 2023 gi in June the khum khiba ado koina hajik tawribasi governor na finance minister unare home minister unare ado ngasina mok chief minister yaugdre haire ngarang na chief minister na home minister finance minister prime minister unagadabagi mahutta governor na unare ado bharat ki akoi ki samvidhan da yaurisi very clear cut ni adigi constitution bench ki supreme court ki judgment mayam jo ai gre haidi governor na chief minister ama leina governor na cm am na tawda thabak adu torok pai base masi akoi ki extra constitutional na tana masi unconstitutional oiba adubu governor gi oiba discretion like governor hai basi maktabu on the aid and advice of the council of ministers hain high level but exception to discretion adubu siki discretion sikar matam tawni ai basi akoi constitution bench ki judgment kayam da meglan idre lairiba Shamsher Singh versus state of Punjab 1976 adagi Nabam Revia versus
Deputy Speaker Arunachal Pradesh ki 2016 da aduna natana handak da su Tamil Nadu gumba, Kerala gumba, Punjab gumba, Telangana gumba sigi governor sing sina torokpa mayama da Supreme Court da yong nakhi bagi adudagi lakwa judgment mayama leire ado akoi na karigumba president rule leire maga governor na salaga unabadudi governor gi advisors mayama khalakini it makes sense ado chief minister su lei article 355 su lei na on affidavit su komi parliament da hangma jangande aduga somdana chief minister na tawgoda bathabak to governor na tawshalak pase masi akoi gi sangvidhan da maram de akoi rule of law ne rule of law has the rule of the constitution of India ne under constitution of India sida akoi na chief minister has the state am chief minister have say leba ki prime minister amugum ne aduna akoi equal oidraga su like ne ba aduna hoji akoi na hangjagado ji masida Mr. A Mr. B na CM oiba Mr. C or Mr. D na prime minister bi wahab nati ba federal structure se karai de sat khrage hai ba koi gi Manipur sida hoji in the last few hours the bayamna social media da kano tawnare security forces mayam Manipur laksale hoji pung mari da hoji home ministry da meeting chathari aduga president rule se hana mayam ma thamnara me lieutenant general bhi ke nayar matam da Manipur hana thamnami ba PR duga hoji in case PR thama agadi asug yamba central security forces lakto je kari marangi nova Manipur gi hoji lai ba tarmol chahiye me helabse military solution na tawba yaro prime minister chahiye ma wangang aktre adurgi hendokna hoji wangang bagi mahutta mu military solution tawba gi mong de militarized environment am create tawbasi tawba gi mong toksela ibase masi it is very undemocratic democracy sidadi akoi gi mayam gi praja gi hearts thamoi se joy tawna khona gadabane aduga loina na hoji mayam na nungnang se kanana se minister oiba PR thamba thamdabaduna amarom na sakhraga hajik Manipur gi future se karai dinoba Manipur as a state Manipur se union territory na tiyo Manipur leirba governor je Delhi don lieutenant governor na tiyo Manipur ki chief minister se national capital territory of Delhi ki chief minister go mana tiyo aduna aikoi gi hajik leiriba Manipur si as a state oina leiba si da as a state oina Bharat Sarkar na akoi federal structure se respect to buga loina na constitutional position lairiba constitutional status to council of minister leina masmaina to base masidi angto tau khidi masidi extremely unfortunate natana masidi yamna akoi gi संविधान da piriba madugi provision da wang madal lakpagi mong do uhalle ba aduga hojik Manipur da mayamna hangnari bise Manipur se kari film da lakada ge haibasine adu Manipur ki integrity haibasi Bharat ki ekoi ki संविधान ki article 3 da masida lairabane masi ki damakta ekoi na article 3 se Manipur ki exception oina article 3 se chana hanbidana ba haidana matam amagi ekoi ki lok sabha ki MP Dr. Mainana private member resolution move torme lok sabha da adubu hajik adugi future adudum lapse tawkhidana adum lotion kare but hajik akoi ni yengadu se akoi ki Bharat ki संविधान da lairiba article 3 asida exception ama lagna bidamakta akoi ki members of parliament na move tawba ma darkar taiba aduga masigi article 3 si Manipur ki context adi sanaba yaro haibagi amendments whether in the form of article Dr. Mainana Tarumba matamsi the article 371 C the nimana tarum CA haidana magi constitution amendment bill 2015 C 2015 the Lok Sabha the move toba matamsi the magi bill si the hierarchy the bill seeks to insert a new article 371 CA in the constitution with a view to provide that the provisions of article 3 shall not apply in relation to the state of Manipur haidana masimana introduced torum at the same time hoje koi ki solution kind of there could be many solutions but one of the viable solutions in Manipur sida aikoi ki adequate representation inclusiveness ohen basineba Manipur sida madudi karino ogada ge have matam sida akoi ki Manipur legislative council haidana Manipur legislative assembly da mamang chief minister mayam amada gi kyarak hanne resolution lograba even in the year 1989 su matamdugi government puthokta da government resolution lograba Manipur gi legislative assembly da
adugi matungna subsequently 3 more resolution amangasu in different years the lorokhrabado hajik manipur sida manipur legislative council ama with the members of 40 members madam the samvidhan piri 1/3 of the existing members of legislative assembly 60 ki 1/3 city 20 khaptani adu minimum 40 leitaba yadi haidana samvidhan de irambanina akhoi manipur legislative council se 1989 dagi hauna government dugi government introduce tawbiram adopt tawram assembly dagi matungda 1996 ta 2005 ta 2008 ta private member resolution tawraga resolution se manipur legislative assembly ne adopt tawram ba. So the question is, one of the viable solutions could be Manipur Legislative Council se masi thambasine ba adu natabida manipur gi integrity kahele hargadi bharat ki samvidhan ki article 3 se amend to biba dr mainana attempt to ba adumaina laibiri ba mp ahum at this critical juncture sida khoi gi lairi ba mla humfu aduga mp ahum masi pulamak pulle haraga delhi da manipur kaidena bida mukta manipur ki integrity politically administratively financially akhoi gi integrity not only geographically masi kaidena mukta akhoi delhi re chatpa mathok tai aduga prime minister president unaba mathok tai aduga akhoi gi viable solution sigi marakta amadi manipur legislative council ama yamna constitutional way da hasu adopt tawidna leibirame assembly da masigu masi amu hana puthok pi ba aduga article 3 sigi exception ama manipur gi create tawbiba parliament ta aduga loina na to pa mayam amasu leibirangani adu yamna democratic and constitutional way da tawbiba aduna tabida in the name of security the democracy si the yamna bulldoze tawbagi hard and fast namfu sasan tawbadi maduri yamna collateral damages tholokpa yai aduna khoi manipur sida yamna sensitively timings yam very crucial timing ni ngasi hayeng hangsit haibase masi hair ai lotion jage thagachari Bupenda ai dialogue ki makha chadrak bai oja Bijoy dalak sage oja khoi gi ngasi gi topic se khoi manipur governor ga home minister ngarang unakiba gi adu matang adu dane aduga loinana khoi manipur gi chief minister na su haki wafam mana manipur da athu matam haibadi tha ani ahum gi manung da di manipur da sumsu choidana hanagum tangdu leita ba ama state assistant la agani haki wafam leire loinana khoi gi Pongmilan hokip haiba nupa mana khoi gi National Commission for Scheduled Tribe NCST da thab letter ama khoi National Commission amu agi magi kuki len tongan ba state ama semba natra union territory onthok na bagi damakta NSCT na amu khoi Ministers of Home Affairs ki secretary Ajay Kumar da forward to bagi hoji bare na yam kan hoji yam kan salai masina takpadi hoji khanari bajida khoi union territory natraga separate administration pi bagi kuki len gi jaga sida hagi wafum je khanaba yaw bajala nataga yaw da bajala oja Bijoy gi mota ngarang khanagi ba meeting kai manipur gi governor ga kai home minister ga unagi ba wafum dur kari khanaram bayai kai gi Bupenda di fajana haibigre masi unconstitution oiba kai state amal laina state ki chief minister ma yam song laina state ki chief minister sida unified command laitre kai gi security advisor wari ba je mit yaudra mit tangba maron thoktra mana pangum oirena sio sing mayam na hoji hainari miyam na hainari kari gi damakta DGP amadi hoigi security advisor jibu kari gi damakta hoji bokta thami bana mo khoje dismiss tawdri no haiba wai ka amsu leire sama tang da sorok na yenga ngarang mak sana ki ba wari ta kari sarambe hojik si akhoi manipur gi leiba state se masi kari no hoibasi mayek sen hoji bokta phongduk trieba article 355 chanabra chanadabra kharabna chanai hai kharabna chanadi hai January thada Congress President Sri K Mekhajendra hoigi CM unaba changraga mana CM ire tholopada mana thagalaki base article 355 se chanadar lere memu hai adagi amuk chanadre hai adaga paumi sing hangkanda article 355 chanabai mutama che amta phangdi ada ground torai thabak sidi akhoi manipur chief minister masam nasu karigum matang da maji power leite mai karim kan mana power pai be jung sai confusion create ta wase akhoi honorable CM ji jauri bako lurkan na ma se ai power pai die hai adagi mamang da Shri Kuldeep Singh security advisor na hierarchy basi khabar da hamna ki pau si
ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯦꯝꯅ ꯍꯥꯞꯄꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯂꯧꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯆꯠꯂꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯆꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯅ ꯈꯪꯕꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯁꯦꯝꯅ ꯁꯣꯏ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁꯤꯑꯦꯝꯁꯦ ꯌꯨꯅꯤꯐꯥꯏꯠ ꯀꯃꯥꯟꯗꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯂꯤꯁꯤꯡ ꯍꯥꯞꯄꯛꯄꯅꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯃꯥꯁꯦ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔ IPS ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯅꯤ CRPꯒꯤ DGP ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯃꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯇ ꯁꯣꯛꯄ ꯁꯣꯛꯇꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯥꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯁ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔꯃꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯑꯦꯟꯒꯦꯖ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ DGP ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ C ꯗꯣꯡꯒꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯅꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯅꯦꯅ ꯐꯠ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯥꯖꯤꯕ ꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯄꯅꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ DGP ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯇꯩ IPS ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯥꯖꯤꯕ ꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯝꯄꯦꯔꯦꯇꯤꯚꯂꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔꯤꯇꯤꯁꯦ ꯅꯧꯔꯤꯕꯅꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯏꯊꯤꯜꯗꯒꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯂꯣꯏꯅꯗꯤ ꯈꯪꯉꯒ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯑꯃ ꯏꯁꯦꯡ ꯁꯦꯡꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯂꯥꯡꯇꯛꯅꯕ ꯑꯃ ꯄꯣꯛꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯨꯄꯦꯟꯗꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯁꯤ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯒꯕꯔꯅꯔꯅ CM ꯂꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯎꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ PR ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯁꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅꯔꯝꯃꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ CMꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠ ꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯞ ꯎꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯡ 4ꯗ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯆꯧꯁꯪ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ CM ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯎꯗꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯥꯡꯇꯛꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯄꯣꯛꯑꯦꯕ ꯂꯥꯡꯇꯛꯅꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩ CM ꯂꯧꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯟꯁꯔꯇꯤꯅꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯂꯥꯡꯇꯛꯅꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯄꯣꯛꯍꯜꯂꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯈꯕꯔꯗ ꯌꯥꯎꯖꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣই CRPF कंपनी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स CRPF ओइदरे करी ओइदनो कंपनी यांखै थाजले अरगो मोसी लोकेशन यांखै मंगादा थमनी हाइरिबको हाइरिब लोकेशन यांखै मंगाजे चिंगी लम यावी तबाकी लम यावेबा अरगो लोइना लोइना मखोगी लैफमसे मैक्सिप ओइना सरकार की बिल्डिंग अहांगबा नत्रगा स्कूल अहांगबदा लहनबगी वफम नतेबा मखोगी दमक्ता अखोगी प्री फैब्रिकेटेड युम मयाम साबगी पैसा चंगदब पुनमक होम मिनिस्ट्री ना पिरे काइथरे ना अमसु यावेबा हाइबा आर्टदी मखोइसि मतम सांगना सिदा लैबि मौंगनेबा हंगनी ब क्वेश्चन दी मणिपुर दे एज इट इज सेंट्रल की आर्मी यावना अतै पैरामिलिट्री फोर्स यावना अखोई 60 to 90-80,000 लैरे ना मयाम ना लोइना मसि खंगब फोंदोखरबा ngaktनेबा सिगी मनुंगदा अखोई 5 कंपनी खक अमु विड्रॉ तौखरेन तारा इलेक्शन की मोइसो अमु पोरखरे तारे को अनब समाइतोना सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स मयाम अम नौना थमजलैसे मसिगी तंगाई फदबसे करिनो सिने अदगी सोना कंदना मु कमाई तोगेदा अखोइना जिक चाही अमा फारे हेले इरांगसे अद अखोइना सुम डॉट मयामसे समजनरग उरकपसी मणिपुरदा अखोई मैती गा कोकी कॉन्फ्लिक्ट थोहलिसे मसी करिगिनोइदा इंडियाना गवर्नमेंट ऑफ इंडियाना म्यांमार मनुंगदा तौबा जियोपॉलिटिक्स अमखकी अखोई स्मोक स्क्रीन नेना उदनब मपानदा अद अदुगुमा अमनेना हाइगिब लेरेबा मसी आइनसु थाजैबको मसी कन कांदा हाइगेदा नहान खामेलो किनिंगसिंग थरमदा अखोई यूनिलेब पाम्बैगी ग्रुप की चेयरमैन ओरिबा अखोई एम नुंगयाइना फोंदोखिबनेबा माना फोंदोखिबसी कुकी सिंह लंदादन तौरीसे कुकी सिंह की जियोपॉलिटिक्स कवर अप तौनबने थांगै चेंबदी कुकी सिंह की जियोपॉलिटिक्स नतेबा इंडिया गवर्नमेंट की जियोपॉलिटिक्स तो मरु कवर अप तौनबनेबा अरे इंडिया गवर्नमेंट मागी इंटरेस्ट कर फुलफिल तौनबना म्यांमार मंग तौब जियोपॉलिटिक्स दा याम चावना असोइबम लेरेन आई साइड उजैबको इंडिया की आदा इन्वेस्टमेंट चाउंग ले कालादान प्रोजेक्ट खंगदे ट्रांस एशियन हाईवे खंगदे मागी इंटरेस्ट प्रमोट तौनब होनब सिदा मदु चंगिब इन्वेस्टमेंट मयाम से नाक पाइबसे कनागी थ्रू द नाकनदा म्यांमार दे एनी सरकार लेबदो मिलिटरी हुंटा होइगेरा अदगी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होइरा अदुगी थ्रू द नाकदबदा इंडियाना अखोगी इंडिया की कलादान प्रोजेक्ट चलेब एरिया से कुकी जिन ताबा पलेटवा है लमदु मरुइन चलीबको
ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯟ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯤꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯇꯥꯕ ꯔꯤꯕꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯥꯡꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯉꯥꯛꯀꯗꯕꯗ ꯔꯤꯕꯦꯜꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯨꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯤꯕꯦꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯦꯕ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯇꯣꯡꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯖꯤꯑꯣ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯁꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯇꯩ ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯁꯦꯈ ꯍꯁꯤꯅꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇꯁꯨ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯀ꯭ꯔꯦꯛ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯟꯋꯥꯟꯇꯦꯗꯅꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗꯁꯨ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗ ꯋꯥꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯈꯛꯇꯅ ꯃꯣꯏ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯆꯥꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯅꯤꯁꯦ ꯁꯦꯈ ꯍꯁꯤꯅꯥ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯋꯥꯔꯟ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯩꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯔꯤ ꯊꯣꯛꯏ ꯀꯝꯖꯣꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯃꯣꯏ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯖꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯃꯦꯟꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯈꯤꯗꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯨꯂꯤ ꯇꯧꯕ ꯒꯨꯟꯗꯥ ꯕꯟꯗꯥ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯔꯣꯝ ꯇꯧꯕ ꯋꯥꯔꯦꯁ ꯑꯁꯣꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯅ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯖꯪꯒꯜꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯊꯤꯕ ꯆꯠꯄꯗ ꯍꯦꯛ ꯊꯤꯡꯕ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯆꯪꯕꯗ ꯍꯦꯛ ꯊꯤꯡꯕ ꯑꯁꯣꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯤ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯂꯩꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒ ꯎꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯉꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯎꯏ ꯄꯥꯎꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯧꯔꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯖꯤ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯂꯩꯇꯗꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯦ ꯀꯥꯏꯗ ꯀꯣꯏꯆꯠ ꯆꯠꯂꯤꯒꯦꯗ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔꯗ ꯈꯨꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯥꯗꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯎꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯟꯁꯔꯟꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯌꯦꯜꯂꯣ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯃꯁꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯖꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯪꯍꯜꯂꯒ ꯊꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯡꯒꯨꯟ ꯃꯨꯠꯂꯨꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯀꯤꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕꯁꯤ ꯂꯩꯅ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯐꯝ ꯃꯔꯥꯡ ꯈꯪꯗꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁꯤएमꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯐꯝ ꯈꯪꯗꯕ ꯈꯨꯟ 996 ꯈꯨꯟ ꯊꯥꯔꯝꯃꯦꯅ 996 ꯈꯨꯟ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯈꯨꯟꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯅꯧꯕ ꯊꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯏꯚꯟ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜꯁꯤꯡꯐꯥꯎꯗ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯇꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯏꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯇꯣꯛꯄ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯍꯟꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ ꯅꯩꯁꯤꯜꯂꯒ ꯇꯧꯕꯅ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜꯗ ꯈꯨꯟ ꯇꯥ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯊꯤꯟꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤꯡ 20-30 ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯅ ꯂꯤꯁꯤꯡꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ 20-30 ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ 100 ꯊꯤꯟꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯇꯞꯊꯅꯕ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯇꯦꯛꯇꯤꯛꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅ ꯂꯩꯔꯦꯕ actual facts and figure numbers the kanabadi irrelevant adagi handaki yamna nungaitaba thodoksina honorable cm na ada kanoni wasalo yaw lebi mida khoi tang mari da election counting result phange ko tang tarukta maitai masa saibam sadar haibama kuki masa khangdam halame gona kuki na hat panen tare arda kokomina khabar da phongdo ki base माबू हालिबा मी ममिंग से खबर की थेने फोंदो की गाड़ी नंबर यावनो फोंगहिबको अदुरदी कम्युनल टोन नमा लाक्ट्रिंगेदा मणिपुर स्टेट पुलिस ना हारिबा म्यूद गाड़ी दुगा एनी फायर लेबन तानरगा फारमदी जिरी दसु ngasi hoi communal conflict मानबा म चंगैसे कुकी मसि लामोइदमनेबा मरुजु तहोगदगी अखोगी युम हुंद्राइन तो मई थारे अदु तोरे अदा तोरे पाउ मयाम दा पाउ मयाम लाकनसिदा अखोई सीएम साहब ना दिल्ली द लेरिंगिदा टेलीफोन की खुथांगदा जिरी के प्रजा सिंगा याम लांगतक न मतन दिल्ली द लाहनिंगिदना अदमाना लांगतक अब मतम सिदा मा जिरी द सोइदना लाकनी 3-4 days की मनुंग दाइना प्रॉमिस तौही ना खोई पाउजी ताजगीबा अदगी ऑनरेबल सीएम जे एयरपोर्ट थुंगरे एयरपोर्ट थुंगरम मयामदा अखोगी मा जिरी जपगी थोरांग जे हौरे हौबकांदा मागे आर सिक्योरिटी केनो वेना वेना याम मसिंग यामबा एलाबोरेट एबा सिक्योरिटी कन्वॉय थाजलेबको मरकते एम्बुश तरुक्ता सिपायनी ड्राइवर मा सिपाय मा सोखिबे पाउजु लेरेना लेरकांदा सीएम जे केदोंगै जिरी द लेंबी देनो जिरी द चपी देनो न खोजे गाइदना मा लापगी चटपगी पाउजि इता ता देबा अध्याना इलाबोरेट ओना आदमागी सिक्योरिटी थादना कोदर माजे जेट प्लस त लेबो ओरंगनी अदरदी स्टेट की पुलिस रग अमन हेत ngak pa yaba nateba sam magi protocol am leijariba adugo se loina tharaba matungda khabar da paung yorkiba masi ngarang lakene yorpune CM gi helicopter jiri da landing to nabagi trial tawri ni yoreba ada kanda there is something fishy
मोइ करीगुम प्रेस करीद प्लान हम तौरगा करीगुम यावरी खंगे मरमदी जिरीदा ऑनरेबल सेंग हेलीकॉप्टर ताबगी दमक लैंडिंग ट्रायल दरकार लेट्रेब अदगी हेक ममांग सिक्योरिटी फोर्स मैम अखोगी हेलीकॉप्टर होल थाजनबगी वीडियो मैम थादरैना अदुजु मथक्ता जिरीगी हेलीपैड हुजिक लैरिबसिदिया रेगुलर पैसेंजर सर्विस लैरिनेबा अददी प्रेसता मागी हेलीकॉप्टर लैंडिंग ट्रायल तौरी कान थादरिसे कनागम दी चमचम उरंब याय दुगा आइदी चमचम उदेबा अखोगी प्रेसता अराना पाव लगा पिसलगा मागी चटपजी सुम डिले तौबा तौनिंगमै मोंगदको अरोइबदा अदम इलाबोरेट अरेंजमेंट तौर सीएमजे जिरी चलो कैंसल तौरे मरमत एजाइन तौदे मरमत एजाइन तौद्रगसु अखोई मणिपुर न्यूज की खबर याम पिकना माना जिरी खोंचट कैंसल तौबसे पाउद चावना यारोक्त्र याम पिक यावरेबा अददा हारपसे सिक्योरिटी कंसर्न मरम ओइदना मा जिरी खोंचट कैंसल तौरे है सिम मांगदा माई बहुत छिंदना अखोई ऑनरेबल मिनिस्टर श्री सुशील रोसो मुथारुरेदना अदगी जिरी की प्रॉब्लम अमदी जिरीगी के सेम की कोक्चे तमिन हुइंपर अमद लोइसनग्रेब अद्यामना अखोई लाव खोंग तरमगा मरक सिदिदा करी मुथोले जनवरी की तांग 35 सेक्रेटरी टू सीएम श्री जोफ्रीना यू ओ नोट अमखक अखोई डीजीपी थरमेबा जनवरी तांग 35 दनिको हारिसे मोस्ट इमीडिएट एंड कॉन्फिडेंशियल एंड थाएबा हारिबा कॉन्फिडेंशियल बच्ची हंदकी इकुइकुइदन लीक ओइरेबा लीक ओइरगा अदगी तौरैसे सीएम की साइट की इंटेलिजेंस इनपुट तौगिबनी अखोई वार्निंग तौजगिबनी मरमना जिरी की वाथोसी मतंगदा डीजीपी अमदी एडवाइजर सिना नेग्लिजेंट तौबा नत्रगा सीएम द इनसबऑर्डिनेट ओइबा हाइबा इंदबा अदुना मरम ओइदना जिरी इरांग थोकपनेना सीएसओ मयामदा अमुक इरांग हवलक्तना हुजिकचे कुलदीप रिजाइन तगदमनी अदगी राजीव सिंह डीजीपी रिजाइन तगदमने हाइना अमुक तखलेदना सिदिना हंगी क्वेश्चन दिसिनिदा ngasagi article 355 imposed to one raga tawdabagi chayen na amuk tholeba cm da aduguma intelligence ki report leiraga di khudakta mana magi makhada leiba article 355 leitraga di ko khoi dgp amadi kuldip singh da parabat act na raga action logriba si khoi action taken report kaina haina raga tawdam leba adu cm na tawdna adu sangna tumin leiraga hojikta ngarang na handa khoi mara leiramabdi डीजीपी नत्रगा सिक्योरिटी एडवाइजर की मथक्ता मयामना लावरिबदुदको अखोई मतेंग पांगबोइना एक्शन लौगनी न खबर दong जौरेबा साइड चनैनबा मयाम से कनाना क्रिएट तौरिनोबो ngasai Bupenda na hagi khwai makokta article 355 manamdi Manipur की स्टेटस से अदगी सिदगी सम चनैनर लाकसे कोई चाहिए में हेंजले करीब कांदा अखोइना प्रजा सिंगसिना मिहात मिपुनगी करी अखोइदा लंदारक बसी याम हेंजले मरुना लुवांग बिए नामगा हेमान जेरिना अंगानी लगिदबगी फोटो थादरक निमित्तो हुइर मतुंगदा अर मोइ बॉडी काइ जख्रे काइन तौनरक मतन छात्र की कन्ना हरकदा छात्र सिंगदा खोगी पेलेगन काप्तन याम थिनि सोखि याविदना मदुगी छात्र की इरांग द इंगना हुजरकबनी अदुबो प्रोवोक तौबा हेनबा हागा रैपिड एक्शन पुलिस फोर्स ना याम ब्रुटली तौग्रेबा बुर्जली तौका न मैंने सेमने के जगह सेम खुंगी खबर यावगी आई हूँ पावर पाइदे आई एम नॉट इन कंट्रोल है टाइप खुंगीब अद कहीं सेम फुल कंट्रोल तब सारगा मुक्त अखोई खबर यानी था अनी नत्रगा अहुम की मनुंग शांति लेरगनी सगे लौथरप ममांगी चाहिए मा कदौ लेब क्वेश्चन अखोई पुंग हंगेब अद समाय तौना अमुबुरे अखोई क्लैरिटी पामे ट्रांसपेरेंसी पामे प्रजा सिंह मरक्तसु अखोई ऑनरेबल सीएम नत्रगा लेरिबा मयाम सिबु चामरखना ताकपीबा तंबी हैबा अहन लमन लाइगुरु कोखोम यावरिबा मोइना तारगा अखोई पुंग प्रजा फादरदरिनेबा होजिक मुक्तदा अखोइना ताराइसे दिल्ली दा होजिक फमिबा मिफमसे मसिदा सीएम याहोंदे आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन की करी 6 शेड्यूल चना हंदरिब्रा नत्रगा आर्टिकल सेंदोकदरिबा लांगतन मयाम पोहलेबा अदुगा श्री अमित शाह मसा मक्चु चाउरब लेबाकची होम मिनिस्टर निको कुकी के मैते की मतंगदा मागी वाही स्टेटमेंट जे शिफ्ट तोएबा ngaiter होंगेबा असिदा अदुगा मतंगदा एखोइना इंडिया गवर्नमेंट रक मणिपुर जे थाजबा दे लेत्रगा दे होई कमाइन पोनिंग लांगतन दुइनोबा अमित शाह ने यहां ना हागिबसे हाई कोर्ट तागिबा मैतेना शेड्यूल ट्राइब डिमांड तबगी
अखोई रिकमेंडेशन थाबी ऑर्डर दो अदुन ने मु हाइरे अहमद मान हेक्स द अखोई मे तांग को मापन लास्ट ईयर गे द लाम गान द अदगी खरले द मान पार्लियामेंट द करी हाय मणिपुर द थोई इरांग जे म्यांमार दे चंगजलक खुलाई पाइबा कुकी मिलिटेंट थोन ननी नमा कुकी पल्लग म हागिबा सी वाफम जे गवर्नर न सु वाफम अमनि द हागिबा को कुकी मिलिटेंट थोन बनी हाइबा लिमिट द पार्लियामेंट हाइबा द सौमन गन कुकी मयाम जना अखोई नरेंद्र मोदी अमदि अमित शाह की अगेंस्ट ट्विटर द स्टॉर्म तर किबा इ थेना होवे को अदगे मो इकुई किदन मु करी हारे अमित शाह ना अखोई इलेक्शन हेक लोइबा मैती कुकी कन्फ्यूजन लोहलनी ट्रस्ट डिफिसिट नि हाय थाजना ब वाट पगी नि हाय हादि ngakang da history da chahi magi manung ne je ngaktan ni ko masti da ma du responsible post pari ba mam na akhoi gi ahum lak sitting tar ngang ba se masida akhoi gum na di masi ta da ki yum pu e ba mabuk na wakhal am le ba plan am tham ba aduga ngang ba na ama praja thien ba ngang ba praja da apung sibi ngang ba si akhoi union home minister manus ta khole masida akhoi honorable cm na su akhoi gi khontang e shale sigum ching che लेबाक से लान तौर मीन लंदारे ngमोय थोरे अखोई चाहि तरे को ताबर थोद चेला जे प्रजा सिंह सेंग हाबी हो चेंज नदर अखोई मैम पुलक फाइट तो ngमरो जे प्रजा से रेडी ने मणिपुर प्रजा सिंह सिंग गन यान मुक्सिबी या बनेबा अखोई वी आर रेडी टू सैक्रिफाइस अरग लीडर सिंह जुना मोइना आई तो बिनी अखोई तो बिनी अमिशाना दो हारी मोदी ना दो हारी ना कंफ्यूजन क्रिएट तवेबा अदुगा आई अब सेंटेंस नंग एटक्शन जगी के याम सांगना सु ngang re मोदी अमित शाह बिरेन मोई कॉम्बिनेशन जी इलेक्शन में मांग दे पड़े मोई थबक से कोई उग्रे हदक इलेक्शन में मतुंग दा सेम कॉम्बिनेशन दे उरे बट देयर इज वन एडिशन एंगल अंक कनेदा बीजेपी बु कंट्रोल तो मुंगबा आरएसएस की मकोक श्री मोहन भगवतना अखोगी याम कन स्केटिंग रिमार्क अमा अमित शाह मदी मोदी मथक मदी बीजेपी मथक थमग्रेबा अहंकार करकरा यागनो अदगा प्लस या मैं स्टेटमेंट हम सांगी तो प्रायोरिटी दा एनी थबक डेवलपमेंट करेगा पैकेटरी दा मणिपुर इरांग लो छलु ना डिक्टेट की टाइप मा पीगी बसे सिन मरम मोइदना सोइदना मकी समथिंग पॉजिटिव अखोई मरुना मणिपुर पीपल बुनु मकी मेजॉरिटी मैते की इंटरेस्ट सोकतबा अदुगाम तरकनी दे थाजते जिक मणिपुर म्याम जे कंफ्यूजन स्टेट ले रहे अपने ट्रांसपेरेंसी accountability when you have never say ai dialogue ma kha chatrek pode oja sonami laksa oja sonami koi manipur gi lan jai tare koi kuki lamen tuhen ba khulai pai ba militant terrorist amadi kuki mla tarana taliba demand separate administration taliba demand je ngasi paw han ba leite ki ba leite adugi repercussion kai lakane ha bujum koi khanta da ba leite na ngasi paw tan ba leptri ngasi topic de changaga oja sonamani ngana governor ga koi home minister ko unaki ba meeting adu da सानरंगदबा अखोइना खंजबदा मरुओइना अखोइगी मणिपुर की तंगदु लैताद्रिबा हजिक इशू कम्युनिटी अनीगी मरकसे मतौ करमना वारोइसिन म पोलकनी हाइबो वारि सुंसो सोइना सारमगनी खनि लोइना लोइना हंदकता रिमाल साइक्लोन थोकिबा अवाना मैम ता मैम से जु मतेंग पांगना कनी कनी जाय सारमबे मरुओइना दे या मरुओइना दे अखोइ मणिपुर हजिक हाइबा कम्युनिटी अनी मैतै अमदि कुकी कम्युनिटी अनी द लेरिबा खना चैना बजे लोशन बजनी पामिजे मियामना पामिजे मरुओइना मणिपुर द लेरिबा मियामना पामिजे मियोय खरा खरा खक्तना तना हाइबा मियोय खरा खतक जिबु मतौ करमना कोई होम मिनिस्टर मतौ करमना मखोइबु थेम तोरिबनो मणिपुर काइबे यारो हाइबजे होम मिनिस्टर मसामकना जु हाइगिबा लैबनी नो फोर्स कैन डिस्ट्रॉय द इंटीग्रिटी ऑफ मणिपुर हाइगिबा लैरबनी दना होम मिनिस्टर ना कुकी लमेन तुहेनबा सिंह मरुइन एमएलए सिंह कुकी के सीएसओ लीडर सिंह मैम सिदा कमांगा तौरगा थेमगदरो नत्रगा अतोपा अनौबा सिचुएशन पैराडाइम शिफ्ट कुमम लाकदोरिब्रा ओजा सनामनी गेबा मोड हाम मुक्तदा Yaiphaba ngasi topic ase masi burning issue se yan maru oi bijani ai maru pani akoi Bupenda advocate amadi CS Bijoy sahab amadi adombu adom editor in chief Sri Brajen amadi malam tabri punong sen kok nanjeri yongyu akoi se thoroughly chaos haibadam thoroughly chaos se kramain togi haida lenga पूरी मैम सिंह अखोई कोक सिंह होल्ले अखोई ज्ञानता दना अखोई लेरी गवर्नर हेड ऑफ द स्टेट अमना नॉर्मली असिगुमा मतंग द म रिप्रेजेंट तोबा म रिप्रेजेंट मीन्स ऑफ कोर्स शी कैन गो एनीवेयर वेयर शी लाइक्स तो मा की जुरिस्डिक्शन अम लेरी मांगो द मा की फंडामेंटल राइट्स अम पीरी मसे माने कर्म ग्राउंड द चली चत्ते शी हैज हर ओन
her own rights. The discussion say, I think it is not appropriate for me. Marupani the Pangiba, young Pajaba points lady. I should endorse Tojaki. State privacy is headed by the governments, headed by the popular elected, unless if it is a presidential rule, Natravati. What's a state government, you had privacy, Honorable Chief Minister, Manipur. Governor, she or he has hardly anything to do. Makudi just simply khao, pio, ace karo, enjoy karo, deko, ras, apko, ras bhavan naredana. Ningdho nabulan chat pahunaberne. Ningdho ki general and chat kadava. Ningdho chalapa lan had the Prithivi lore patanjada lower bani. Aduna, linga kimako problem, angak innumerable numbers of problem of face the collium. Kadai bok man is successful, even among he knows better. Akoi khangdi. Mapu support toruba elected or popular elected over me among Chief Minister Puri. Amaram then on the contrary, Chin cookie Joe Hivesi mo say repeatedly I am the Sangachaki. The Chin cookie Joe Laiba Singh 99% say they are not indigenous inhabitant. The question does not arise. They are not even an Indian. Myanmar, erstwhile Burma, Laos, Thailand, Mayam the Liverpool Maksigi are the labor jadarba. Kari Tamuktano, they are undesirable. They are not reliable. Haiba Sagi Yachatui Haidana, Moy homes in a civil war. Chahi Yankei Cham among the Moyam Punamutan Dorokpusha, Karadili Hori, erstwhile Burmada, Nasigi, today Myanmar. Mudigi Purba Bongo or East Bengal or East Pakistan, Mafam Sigalak, Bangladesh, Lakna Karatungi, Tripura Hajale, Mizoram Hajale, India, Mafam Punamuta Hajale, particularly a queen note stone, a very soft of a state, Nina. Assam the Mapum, the young lady, Nagaland is a part and parcels, my lady, Manipur City, solar eclipse, and Shudjo Grahan Kaidana, Okanayamna Pamjaba, BJP loan, Haibedu, or the one Shudjo Grahan Nitauri was Sequida. Or a Masin history Tagre. Hajik Honorable Chief Minister, head of the government now. Karitobidi, we do not know. Akoni Chumnasum newspaper, the power, the Tabang Actani. Masi authenticity Sima. Very crystal clear on a quick hanging. For a governor, she can go, she can apprised. Yes, it is out of convention that I. Adubu state say Angak for the film the Labanina. Masai 355 article and article 3. Masin is quite dangerous. Article 3 is lady basi, anything can be happen. Manipur can be converted into 1,000 pieces. If government, if desired, government of India through parliament, so Nagaland Kanijingshi. It was only hardly a subdivision population. It was being separated from Assam. Namadi Lagamoise Lagam district Amalerami district taking a state they're almost achieving the independence. Masibarat said lady. Hardly it's a matter of time only. The article 3 Sina Karito Gudari Kuida. Is the government of India playing is going to play a foul? Is the government of India considered that this Chin Cookie terrorist demand that 3/4 of Manipur say be given to the illegal immigrants which was admitted by the Honorable Home Minister. Bijoy Sapna Takpi Hudo. Home Minister say the Masaku Numit Lidona like a camelon, then on top of Man Hayu on top of engine Amasu Mase media Punamakta. Mainly Indians, they are anti-Manipuri. I am happy to say that mainland Indian media say they are against the Manipuris. Perhaps they feel that we are non-Indian. We are more happy with that particular word. I get up again. But the Achum Circus my out of my pong daba. I don't know Masini Tauribas, EGI Negatomi drama, Punamak, even up to Supreme Court. Supreme Court, so they were given a leeway, free, chalo. Device she Chandachut na hai. I mediagi me punamo say Sumba reportama lana court na togiva, she to make the low in a punishment people the how many hundreds, how many thousands this the media's people I will go and prosecute na have the wow, Lord.
CGI against the Kari Kanaganito. He is the authority, he is next to God. We have no say to say, but Tauri Irang still Nuaiti. Other the media, he belongs to the media press people. Might put up with the Wajat, 302 article, 302 Aqui, I Pisapuna, Mount applicable to Holo, I could read a Juk Labane. Hojigo honorable, sorry, government Tobiris, Torisaka Nukandi, Aqua support Tony, we have something supernigi, Shing Harika, Karmana. Chief Minister helicopter amabu len tobo trial tobo corpa it is the routine duty ni show the machat pam thombani kadi ground na toki this is strongly this is a setback to the government. You have surrendered to this the Chin cookie terrorists, government of Manipur. Manipur belongs to you, honorable Chief Minister and the government of Manipur. Be aware it. Nakoi na ngangthorok pa, nakoi na hairak pa. Be very careful. Don't pass any remark, a silly remark. Your one word, it carries everything. It should have a meaningful. Okay, no Meitei. We, the Chief Minister has okay to meet no lie, don't can be Jani. Why me the lie on a Kalian can only can be said. Madam Dish, Masi issue cigar. Okay, the door dine. Separatists ki this Chin cookie terrorists Talib Sibu. Manipur के 3/4 areas में कोई लोग के hide न तौरीब सिबु Article 3 से करी तो गुदरी is the government of India all in all. No, we shall not tolerate. We will not honor this Article 3 of the Indian Constitutions related to the Manipur's balkanization. We will not tolerate it. We will become an anti-Indian. We will fight with the government of India. Tobujaroy. This is not their father's property. But you could tolerate Tobujaro. Manipur the lady Langa Punamak, legislative assembly member Punamak, among the Praja Punamak, Article 3 the high with the PD powers of Manipur should not be and shall not be applied in any manner. Amakaktan the government of India Tobi Vijay. Moina Pami will say Moina Joe country must sending a hibernina. Let all the Chin cookie Joe Manipur tapna ton Mijoram the Lane Tadoko. Other Mashi Bharat Sarkar no Munde Kangatamne. Nagatimako, you are doing your best, we know, but a lot of your drawbacks are there. Nako you party manung the mot manetaba. Nako masin switching the kuching toba, Pamsamak Chingdara Ayumukage, Amu Inturu Amamatoge. This kind of silly thing. Tawre the Mapam Hajiki Matum Mayam Chapman Aquimam mot manor Chaman Getaba. No mot manor lepatoka pajamam, listening like the she and who lady bunny. Don't you believe, government of Manipur? You have to be tough. You have to perform as better, one of the best chief minister. Your demand be placed before the prime minister, not home minister. We do not want home minister or any other minister. We want the prime minister. You should talk to him. You should see him eyeball to eyeball. The home minister about no home minister, my dignitary, my late on, let him maintain his way. No, he is not the final authority. Okay, Pamadi, Manipur chief minister, you are the prime minister of our state. You are as good as a king. You have to be tough, you have to act as a man. Could you talk to Shuma Satan sanction at Toriga, Monipato talk to Kadu, Kunin Nagudo? Aduna. Amukai 355 article late so high, CM na high 355 article lay high, security advisor na high, Madu Ikang de, I get chief minister Okweni, Tendam on a Quichamani, Tomule, Tori call. Okay, that is your drama, Bajio, that is your what is your statement? We do not know. Manipur Kandabujade, Manipur every citizen must have Kangadamne. Rather than this okay Chin cookie Joe terrorists. They are foreigners. Home Minister Masamanaman admitted. Why he is changing his color? Every time he says something, another time he says something. Adiga. Bijoy sabnut pangu amasulay ne. Amasam tisa ay time and again ipotok chabani. Makoy na Chin cookie terrorist singshina. Makoy ke plans se 40-50 years tegi, more than half centuries or more than that moimam torpa plans se very clandestinely, very beautifully, that was strong united, mo unity sem paje.
फत्तब थबक अफ थबक तो रमदी पृथ्वी द मोहन पानगदबनी अदु फत्तबनी न फत्तो मीन फत्तो थबक त खल्ली मकोइना शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी न शेड्यूल ट्राइब मणिपुरी न ताली हाइबी तमोक्ते एजुटेशन तोबने what is absurd. You talk just like a madman. Nakoina scheduled tribe with demand committee tali haibi tamak moin to with shauri bini haid nakoina wrong narrative putho toribudo in many local papers, in national papers. You are liar. National papers, you are anti Manipur, you are anti Manipuri. That has been evident already. Nakoina koibu ushittam nuke thajadabagni करम मतमदा शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी की तमक्ता मकोइना कोई प्रोसेशन व्हाट डज इट मीन AK-47 पाइरगा मुदिगी कोई रिवॉल्वर पाइरगा पिस्टल पाइरगा कोई LMG पाइरगा पीस प्रोसेशन से करम पृथ्वी करम मफम चटकेने I work in a very difficult कोई state where the most of the time firing to lakpamadi state ka hogerakpane never we have seen it me punamu peace procession na to with torbung bangla se 10.2 kilometers Churchanpur town degi khan bulldozer ohum mari paidan thamudi what for is it called the peace? You mainland Indian papers, we are non-Indian, you don't want to see, you have not carried it in that way. Peace process na hairaga atuman nongmai parga 10.2 kilometers challaga nongmai parga harlaga mei tharu riba kana toruga mudi koding na moni to shoi raba. It has no relevancy about the Scheduled Tribe Demand Committee. Nobody spoke, nobody stays any placard Scheduled Tribe kya tanbai tamuktan. Other all tribes are there. Even if we demand what authority you have, you people, you are a migratory bird, you are illegally, you are in Manipur, you should be driven out. You should be put behind the bar. What authority you have? We were Scheduled Tribe. We will be Scheduled Tribe. This is our birthright. No community can force us or that we don't want. We don't need and we don't seek your blessing or anybody's blessing. You enjoy your birthright. We should enjoy your birthright. Manamaduna lengak to aigi last line hebum. Hangachage we are thoroughly in confused. Government Manipur government. Maram phajana ko bichingat piu. Aduna kaduna pura phagni have say. You should not depend Bharat Sarkar the mit ushalaga thajaba tobigano Manipur mang mata adona palinga tanjada Manipur mache tahubu tarbadi adom de ningho oidena adom de rabon noigani to adon rabon ge bangshani haibe se hand bigano. You have to fight till your last breath, government on the lenga puri punamak. As you first round say thamjige. Okay, thank you Oja. I dialogue ki makha chatharak padai Bupenda dalak sage Bupenda BJP led NDA government gi moin hagi form da Manipur gi crisis se resolve nimit 100 days nimit chami manung da solution puthokni hagi form lai loinana board election mamang da so hagi bele Manipur gi issues priority hana thamaga masida khong thangani aduga ngasi hoji phami ba high level gi meeting is jo hoji handak NDA led BJP government gi si jo hamba mifam ne haita hoji phami ba masida kari waroi porakadino kari warishin porphangam godri bangam moidra haibdi khangam dri haibangam dri aduga koi Bupen gi oiba mota idea da what can the central government implement to facilitate the dialogue and the reconciliations between the two communities long term peace amo ina mata kai mathau tai loina na khoi maru ina haitare ko central government na kamaina khoi security force se enhanced hongane coordination and effective both the state and the central security force including the Assam Rifle given the fact that there is a trust issues Assam Rifle le ri sida sai matang ji soin khan na mon khale sai matang ji da Bupen yo kari kai mole. There are so many questions in one or two questions. Ado hajiki si hai basi ngasi ngarang issue nati si gi issue si akoi ki decades long oira issue mayam amani masida Manipur da Assam Rifle thamanding da bagi Ministry of Defence na hairakpa adigi Home Ministry ga Ministry of Defence ka PG Chambaram gi matam da issue dum masigi matang da अखोई बॉर्डर असम राइफल्स थमसिरा नत्रगा लौथोक्सिरा हाइबगी मतंगदा मतम अखोई UPA 1 and 2 की मतम नजु मसी डिबेट से नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक ता दुम तौदन लाई बट दिस आर इंटरमिनिस्ट्रियल इश्यूज ने
adu hai hajik oina Union Home Minister na security meeting chair tawasi da yaw base akoi Twitter da jik lae Manipur dagi Chief Secretary DGP Security Advisor adagi Bharat Sarkar ki taraf tagi Army Chief Designate IB ki Director akoi ki deka 3 Corps ki GOC Lieutenant General then Assam Rifles ki Director General hai rising se Manipur ki oina hairagadi only Manipur ki cadre ki IS officer haji oiriba Chief Secretary sine ado Manipur ki macha Manipur ki issue ni na Manipur da pokchaba IS officer mayamam lay IPS officer mayamam lay moy amagumba yawr magadi akoina yengu matam da su kitang akoina pelam gadra haiba si khanjai maramdi karigino haiba matam sida Commissioner Home Habam Lady Manipur ki Commissioner Home Yauba Ude only Chief Secretary Khatani Chief Secretary as a whole overall Home Department ki head everybody nate mara department kurimak ki head ojargasu akoina pamjari basi ngasi phamiba meeting adugi press release PIB da tholok PI tholok tabi ai mogi kanagumabna statement tholok PI Home Ministry dagi kari meeting du kari khanagi kari solutions kari probables kari oibi yaba oidabi yadaba kari ki matang da kamdauna kari matang da nainaki ngarang governor ga unaki buda kari wani sanaki aduda kari decision low bu yawi mong da hairaki ngasi taunari ba meeting ngasi ngarang low ba decision natraga low ba yaw decision dugi execute taunana bagi process la haibadi ngasi unari ba jingjidi political decision low na bagi miyo yamda natiyab ngasi unari ba jingjidi politically decision law khar matung da execute taunana bagi madugumba position da laiba government gi oba mi ngakta neba mai magi agencies mangi chiefs ngakta neba adu hairi base khoi karino haiba ngarang governor ga kari wari sanagi khoi khangde ngasi su meeting tawse kari wari sanagi haba khoi khangde ba but akhoi na tawjari sidi anticipate tawbane anticipate tawbasida akhoi na tawriba anticipate se karino haiba sida at any cost Manipur di kai biya diba at any cost Manipur kai ro har gadi Bharat ki samvidhan yauriba Manipur kai ge do article 3 of the constitution ji through the khatane ba constitutional through parliament aduna khoi gi leiba MP ahum lok sabha ge ani rajya sabha ge ama makhoi ahum na unitedly private member resolution move taw bi gadabane ba lok sabha da amasung rajya sabha da Dr. TS maina na tawramba adumaina at least makhoi gi tarap tegi attempt taw gadabane ba Madudi Article 3 of the Constitution of India in context of Manipur masi apply to biganu adugi damakta constitutional amendment ama moina move to jagadabneba adu hajik tawra tawdabra haibdo yeng seba aduga Article 3 sida khoigi exception ama Manipur gi damakta pi howdaba targadi at any point of time JNK kai khiba adumaina ahoigi lamdam Manipur se masi kairo haiba leiteba constitutionally political decision laudi haibu khaktani adu bakoi hayeng Delhi na Bharat Sarkar na yai parliament na yai yadi haibu gi wakhan thadu e hairga akhoi tungi yeng hairga article 3 of the constitution asi Manipur state of Manipur da chana hanganu haidana akhoi parliament da pass tawum sangi masigi da makta akhoi gi leiba MP ahum aduga makhoi bu support tawnu da makta akhoi gi MLA humpu masi loina bu Delhi da chalaga masi da move tawsan gadabane ba adu article 3 sida ko Manipur si exception p3 gai anytime Manipur kai bi hai ba through the parliament mam di sangvidhan pi ri ba adu ai khoi hajik taw gado se khoi MP ahum masida yam seriously pursue the darkar tai Dr. T maina na tahoraga hawdo maga lotion khidabdo madu makha sa thab darkar tai ba adu natraga ngasi hayeng kari dar ko do no khangba ngamoi ba aduna akhoi gi concern sidi Manipur as it is state amoina leiba aduga masida kaisuma defragmentation tawandaba aduga moina anyone tawraga su constitutionally neba adu hajik leiba phibam masidi state amagi chief minister se state amagi chief minister dauna akoi respect tawgadabni manum samvidhan piriba ngarang tawu thabak adu Tamil Nadu gi chief minister oromu Tamil Nadu gi governor oromu West Bengal governor oromu West Bengal CM oromu kari karamba phibam da lerung madu no ba case tawngani ba my state to na State of Punjab na governor gida through secretary to governor principal secretary to governor the case story
State of Tamil Nadu na my governor magda tawbudi yadabni na secretary to governor tawri. Supreme Court the case mahamlai. Madam the Karigino have Matamji Sangvidhan the Piri Baduki Wang Hendok na governor ek torpatagi. Mayamasi Haji constitution bench ki jasme mahamlai. Aduna akoi ki Manipur se pre asul chawra so 60 members ki as legislative assembly ojarga so MP ahum khag leijarga so akoi su Tamil Nadu ko maneba akoi su Maharashtra ko maneba akoi su Kerala ko maneba UP ko maneba Bihar ko maneba West Bengal ko maneba aduna Manipur kahelo hargati akoi parliament article 3 of the constitution sida akoi Manipur si exception pi da hudamakta akoi leiba MP ahum sina masa masa go private member resolution bill do madu muk tawfam thoi adugo tawsu tawdam ne hanak lakadu session sida aduga makhoi da tawning bagi tawge haibagi assurance to publicly thamigadabane Hoy security jo central secretary ga hoy Manipur state ki force ka ani coordination and effective oidrise and enhance tawna bai tare hoy coordination the state central ki natana within the central ministry this coordination laiti there has been no coordination between the home ministry and defense ministry there has been aduna cd ngasai ki matam dugi oina context based neba sometimes loina bug laibi ai sometimes amaga magi area of interest can sometimes madam the police ki maike digi yenguragana law and order army ki maike digi yenguragana national security concern aduga amu police haibasimuk tabu army maknati masjid in aid in civil administration neba aduna aduga haji akhona lairibasidi akhoi gi bharat habidi democracy neba rule of law neba rule of law means rule of the constitution masjid akhoi human rights ki concern lakna akhoi fundamental rights moine anything tawge hargadi anyone tawro but fundamental rights still lairiba emergency like banatiba you cannot act like we are under national emergency dogna akoi se adugi environment to create torga adu tawga har the parliament passed over if there is article 355 let it be discussed akoi MP ahum they should raise this question in the parliament whether article 355 is there or not we had 3 MPs they should raise these questions article 355 is there or not adu moina hangbada moina any decision making attempt adugo mogi question delete tawra kera tawra oira pg tambram na attempt to mine to biwo haji akoi na leibusi emergent fundamental rights bharat ki nagarik ama oira ko ki संविधान ne piro ko fundamental rights te bhale to bi yaro by anyone meaning by the state that state includes everyone haibidi army ogara police ogara ministry ogara any government that is a part of the state aduna ada fundamental rights kam kanda madu crop to the high kanda emergency lock tho kan neba through a constitutional process adu Manipur ki matang si karai de emergency kana lock tho krake ba aduna haji akhone leiri ba phibam si hajikti mayamasi akoi Manipur ki high court lei pikera chaugera high court is a constitutional court supreme court ki just me leiri ni any high court whether big or small is a constitutional court kamda una kramai to governor chali adu chief minister honde have so people can go and file a litigation on this regard at the state of Manipur to director so maybe some public spirited person or who believes in constitutional law at the hajik lai film se ko ji yeng ta bane ngarang governor ga wari sanir mi am do karino have ko khangde ngasi su home ministry ga haji meeting to je karino have press list hola kan khangde thola kadaba do ngai ta bane ba adu yam nuai je ba amana Manipur macha mayam IS officer or bijawi IPS officer or bijawi chief secretary of kayam ji yaw atoba state adu ngasi ki meeting sida luraba tan from Manipur ki critical juncture article 3 na thara yal leirba article 3 bi bhai lei leiti su khang jab chahi mai helaba human being itihas amga thok triba sida Manipur ki lamdam de poksaba officer am te yawda base north east ki over de kam khab yawi IB ki director adu Manipur ki IS ka dadi oijaba binit joshi budi yawri ko Manipuri Meitei lon ngang ba hiba adu any IS IPS Manipur ka dadi lon ngang ba ngamgani maramdi LB SNA ne da ada Lal Bahadur Shastri ki dum training tarokni na da khoi na pamjabdi ngasi ki dumit da Manipur do poksaba Manipur ki IS natraga Manipur ki IPS natraga Manipur ki lieutenant general natraga general Assam Rifles ki DG oiro IB ki director oiro security advisor oiro Manipur ki masama yawbi ra magadi haibasi amatta udabase khoi ki notice ta ki accept deka IB director Manipur ki deliberately this adu masidi Manipur praja khurimak da so eba masi yaur basi da khoi MP hum akhoi ML humbu they cannot just sit idle tomorrow is June 18 this is our future
Article 3 amend to ngamodu tadi, all 3 MPs should resign. They should resign from the parliament. Article 3 of the Constitution says, "Lady ko Manipur ki integrity dadum kaidana lairagani threat never. Exception ki the makta they should move, and parliament should pass." Thank you. Open I dialogue makasa tapti oza Bijoy talak se oza Bijoy khoya hayeng June 3 khoi ugre Manipuri gi integrity Manipuri ngam khai kai ba yaro hai ba khoi miam leiri chaung na leiri hosi lang ni wa form di oza khoi hosi relief ki am ta leiri ba mioi je doki matik yame oza na mang thai ba security force CRPF mayam na pai leire khoi je PR gum ba la pai film lebra security force asuk yam na leira kari maram gi hosi phoba relief ki am ta leiri ba mioi lising yang kai impuji ma na leiram ba mayum da God Toroga Thamdrip Kari Maram Gino Oza Akwai as a citizen of India or Akwai Manipur Masamoina Akwai are we have to ready whatever the outcome of the talk Shida Akwai Mue Manipur Miamje ready where anything where upon the Qatar anything requires the way was a possibility Mayam ada those akwai akiba Manipur boundary kaiba khotpa the game akwai territorial union territory people khotpa na mayam ma akwai henjana khalu bya de but makhoi they are within the limit of possibility we bya bagi manung di chali neba ada akwai Manipur boundary kai ni kai ro ni puye akwai punung laita di sigi punung laita da basna akwai development the mic onjan bangam de development the mic onjan da basna economy di am soi mai di hoji am laire Hozik Sri Bupenda na haibi giba Article 3 gi MN tawdrige central government na akhoi Manipur se special case fina akhoi gi merge tawdribe area amadi keno se masi intently thambigani haiba me yaudragadi akhoi ji India manung da pullaga su anytime akhoi identity mangba yaban madum ai yam kana support tawje adu ngasai mamangi round da hangbi giba Sri Paulenot Hawkipna Union territory ma tali kaina khoi na haibdo madagi matang de moise seriously central government logo demande maram di karigino da mamangi chahida Sri Modi na Paris ta award amal logo chatpa timing adaido tarik dei kawre maduda tawan da khana ba demand ahum ku ki bodi me action thagaleba India government na makhoi separate administration pu haya adagi European Union na moina kariyain thangal ke da akhoi gi minority Christian cookie singche BJP panba Hindu majority Meitei na moje genocide tawre na European Union thagale European Union ke sathiru do ma rang khangdana akhoi ware loksalaga Modi da pressure pid imina at the same time akhoi na UN oda ama thangaleba madudi India Myanmar Bangladesh pullaga independent cookie country ma curve out tawbase se the secretary general ne yabu na pieba haiba artdi makhoi ultimate aim che hariba laiba ahum jigi cookie independent state ama curve tawba sineba ana si hajabi maramdi punumakse India government ke knowledge da lairaba ngaktane hojik makhoi da akhoi ji refugee ni mapane changselakpani yellow minute su khange yellow minute ba cookie da scheduled tribe kano pibagi kano laitena asom da Meitei na taba akhoi RSS na traga BJP support ba wangloi ka amna ngangreba adu mayam do moi manung da leiba wakhalne aina hojik hygienic adi akhoi gi cookie sing demand makan taw hari sing da kayam realistic way akhoi na kayam yani yaroi adaga hojik se sahi ma phajalaba Meitei cookie conflict se akhoi India pomda khangda ba yaudre 100 BJP na all India da vote police jusin maramni meeting political akhoi election meeting kujim to opposition na Prime Minister Modi Manipur kap jayega achaw issue oigrabane si akhoi Modi amade Amit Shah na khangjara maneba Manipur na maram moidna moi Karnataka power pa heudre adagi election adukthine pore makhoi expectation wangbada adu che marda masi international wathok weram nebo British Parliament da America ge aduda America maru khabar da human rights violate toibo halsam mayam phongram nebo adu masi aggravate tongnaba ahenba thabak akhoi tarokane badi Thursday adu masar gang da ayam tang tesin jahuge akhoi Sheikh Hasina na India da sawre akhoi cookie da kari ki tongjelino na adu da khwai gi maru badi internationally masak khangba Buddhist monk amal leibako mai manin se akhoi asin wirathu ko marxi kan na sathi ba mino da Buddhist organization 969 gi leader neba 2015 dagina 17 bogda
अखोगी म्यांमार दा डेमोक्रेसी ओंग सांग चूजी की पाली बको मा पालिंगे मतम सिदा मांगना रोहिंग्या सिंगजिदी याम फत्तब कांगबोनी तकथोकदबने दंग हाइबदा मागी वासे अखोगी डेमोक्रेसी की लीडर वरे ओंग सांग चूजी नतबा मिलिट्री न याम लवे माइ मवासे अदुना मिलिट्री न माइ मवा लवबनिना क्रैक डाउन तोरगा जेनोसाइड तौरेना रोहिंग्या 5 लाख to 7 लाख बांग्लादेश चेन गिरदनको अदुगी मतुंगदा महाक्से सिटीजन केस दा चाही कुमाथेगी मियाद तादरा लेरमेबो मरुदना मरम मोदना ऑक्सफोर्ड कॉलेज दा ओंग सांग चूजी की अयक पर लाइक पोर्ट्रेट थेलम से लौथगीबको थांगाई सिमदी होजिकी बुद्धिस्ट मोंग सिगी इन्फ्लुएंस नेबो होजिकसे म्यांमार दा बुद्धिस्ट सॉरी मिलिट्री सासन पायर मतुंगदा होजिकी हारिबा बुद्धिस्ट मोंग असिन विराथु हरिसे महाक से क्वाइली वांगबा अवार्ड अखोगी थ्री प्यांची जे इंडिपेंडेंस डे नम पीगी बको आइदे सी वाफन जे पुथोचरी मरम दी करिनोदा माना ngरang han ट्विटर दा थादरप अमदा माना दमाइना थादरप अमखक्ता रोहिंग्या सिंग लोइग्रिनेबा अदुना माना करे थादरकेदा कुकी हेब जाति से मोइगी मरक्ता अफबा मी अमा लेरंगनी न थिरुनु होप्तरुनु लेते हेबो अनि सुदा माना हाइसे कुकी नुपी नुपा पुनमक मणिपुर की नतिक मांगांग से म्यांमार मनुगिनी मोइजे जेल थंगदबने अदगी मखोइना पोलपा अंगांग सिंग से जुबिलैंड होम द थमगा मियोइबगी लमचत तंबिगदने हाय अद माना यामना चानबम हारिसे कुकी सिंगजिगी हिस्ट्री दा मखोइ कदाइ दनो चंगजबम लौरुरनी चंगजबम लौरुरिबा जगह होस्ट कंट्री दो अदुना मखोइदा करिमता वेलकम तगदना वेलकम तौरिंगिदा मोइसे ड्रग कारबार तोरकनी अदुदगी दी पशाखर पाखला काना मोइ होस्ट ओरिबा ट्राइबल जाति दो मरु तखायर तांथोर कनी है जमाना अदुद हायरेबा मणिपुर कंटेक्स्ट हायबते मोइ म्यांमार दे हरकपनि कुकीजि दमाइना हाइदना लेरेबको अखोइना मसिगी ऐना वाफम पुथोकचरिदि कइनदा कुकी हैसे याम चाउना ताबने मणिपुर दा खरा चाउ मचेन तारे अयामबदि असोमदा लैरि मनिंग साइडति असोमदा हुजिकी हारिबा लंबोइबसे माना हारिसे बर्मिज मिलिट्री सोइना पांथोरकनेबा बर्मिज मिलिट्री से टूरदबो निंगुरगा मोइजि रिबाउंड तोरे रिबाउंड तोरपदना मरुइबा टाउन के इलेक्शन बा होग्रे मखोगी एरियल अटैक करिकरा तगदना मिजोराम गा म्यांमार गा फाइनबा थोंग मयाम कखाइदना तगरे को मोइना सी कखाइरि से करिनो हायो क्वेश्चन हम लाएबा मिजोराम दा अमदि मणिपुर दा लेबा कुकी चिंग जे मोइदा चंगजलतना बन नतेबा असोमदगी कुकी सिंग चेन गिदनमनेबा हाई कुकी सिंग मराबा याम ठीगनी मसी जेनोसाइड तगनेबा मसी असोमदा मोइदी कुकी इसम सनरदिना असोमदा मखोइदा तागदबा दोसादो खंगगा ngasagi akhoi siri Bupenda na haibiba tongnabi irang sida emotion sentiment involved to ba Meitei masa amatang yawbira madi ngasi home ministry meeting sa taguneba Sri Binit Joshi Manipur kedari IS officer ma obiraga su akhoi Meitei magi sentiment ga magadi khachitang khenagani ba ko after all madi government servant ne adwa aina hajini se hojik Manipur da natraga India manungda kuki gi matang ga sumana kanamda haiba ngamdeba achumudi boiba करी हाइबंगमद्रिनो पॉलिटिकली करेक्ट ओइदबा अदगी लीगली करेक्ट ओइदबाइना कंस्ट्रेन मैन ऑफ फाजिलिंगदा होजिकी लंबोइबदी याम चुमनो सच हाइदरबजे मसी इंटरनेशनली फेमस वे हाइबदे फेमस वे इनफेमस वे मस खंगब मोंकने को माना हाइरबजे अखोना म्यांमार दा सोइदन तरकनी हाइबसी तरका सोमदसु अखोना मसीगी लाइन दा ngang ba yareba wana yam kuki marta afaba miti ba phangwa nupa nabi jelo thangdamne makoi angang re educate tagdamne ngori drug karbar torga yamburu tan thorokani si chumdro sigi achumse barma ri nganga ga akoi shaida kananta ngangam ri kaino do kuki isil na khara hai ama kha sum nakoina na beating around the bush to wimota hari je mayek singna makoi bu address torga madu mari le action je sarkar government na lawdamne adagi atopomna second min mga paro adada akoy mapanda channel mayam dai akoy pro BJP pro RSS ba ada capital TV nam lagne adaida irang je horupagi yam ngalingi perta supreme court ki lawyer am kana high gi ko manipur irang ji irai dai mapanda changla ba kuki chani ka phasi to ado khud sol tong ne ba masi capital TV da national TV ni ko adada damaina mana haiba ngamaga saida manipur kanin chongi ba Meitei leader MLA habi jabi mayam je damai ngang ngam dir kai giro phajai phajidi ka chumi chumde ga mayam na khoji irang na halat tham ya yam ding ngang ni adu khoji ga sai tham jage Thank you sir.
oza Bijoy ai aroi ba question ngasi aroi ba dialogue question oza Sonamani lakchare ko chan matam di yam lekre oza khang bi ramane oza khoi governor ga home minister wai sanagre hoji hoji so khoi ki home minister na che taro yam kan hoji khanari Manipur issue matang ji da oza da ning mo phongdi khoi ki political dialogue natana hoji lai Manipur conflict asidi natri solution propanga moi hai ki hom jule is the what strategies can be implemented to facilitate the dialogue and the reconciliations between the Kuki and the Meitei, so that we can have a long-lasting, peaceful, forever. Sonamani, political dialogue have the NSN mamang the lerami NNC lerami adu lerami that 50, 60, 70, 80 years political dialogue going on. Miki political dialogue the separate country amatan wigi Nagaland ge NSN I am Nahuraga akomba the Tauri Koli Tainari Akoidi Adumba Natti Akoidi Ning Tambalipak independent country or money. We must make sure and everybody should realize and the government of India should know. If you don't know, then we will make you know. Asini. No na tonung ba to krim the kaire Manipur the on some incentive pinning ba kari pinning ba this thing that thing without the Akoigi Article 3 cease without touching it. Must be number one. When you were in Rome, be a Roman. Asitanim. Bharat Sarkar the Queen Hangingi Banam. Akoi Gumba country, Akoi erstwhile country, independent country Malirimba, like India. Lirim Akoina, Bharat Changjaraga, Pajana, Akoina good behavior, the Nakoi Yakoi Tinaraga, Sukuina Lak Pasibu. Do you have any doubt on us? Hinchaba Jaitamba Mui Shingshina. Nampura tobo kot papuna musina na koina mit usalaga ya na koina khangba akoina peaceful dialogue and honorable chief minister na haijaba pajo unagi prime minister pirataba home minister unaba ayam matana pitaba mana haibida kya lobida gum tobase why masina koina hangi base adu then we have to adopt our own policy program masina first thing make it sure that government of India we are an Indian. Either you like it or dislike it, or we don't want, or we want. We are an Indian out and out. This chin cookie terrorist sanction at Tobapuna Maktanakun Namit Ushalga Tovise. Do you feel that is it justified? Nakoin Kanga Tahunba Punamasibu, Nashi Bosuchehi Amagathani, Shujal Hele, no in the Lakti, Koti, Nakoinakubi, Indoga Tami, Adugi Matakta. Makoina highway demand punamasi tagutamishi tagunamana tarupa kolopa tarupa. That Article 3 again and again. That Article 3 again and again. We will remind you and be careful, government of India highway. You don't have to caution us. We will caution the government of India. Be careful. Till our last breath we will fight. Masidi kobi gano. Aduga. Akoi budi yamna line lobby gano. Bharat Sarkar. Akoi miche mamani. Akoi nakoi yamna ijjat tawi. India is including us. We are not like this chin cookie terrorists. You should realize it and you should understand it. Aduna, treatment over. One of the Nachana Suni Habits Nakoinamasi ignore Torupa. Masipulama say Manipur Pajama Mot Manadavashuya Yade, Lengaki Makak, Mako, go ahead, Kashukaiti. We are with you. Tobotabu, Akuinupa Topotai. Opposition parties should join it in this regard. Lening the Kangde, Mapanda Kangde, Sarga the Kangde, Samudra the Kangde labor, Punama Quimamloni joined Totobaja Day, Manipur laying up at any cost, peace talks should go, no problem. But don't touch it, don't encroach your line. That Article 3. Whatever incentive you want to give it, no the aeroplane career, mini airport or big airport, adu tahanimba kolimba toning up pinning no problem. Manipur integrity question should not arise and they should not disturb at any cost. Highway symptom item jage. Akoi hojiki political dialogue mayam haineba. Masing asagi Buddhist mo ko na haira akoi na haiwa ngamdaba adumaina. Hojik kari political dialogue no to dije. Peace committee sem gre no ngala kaire. Aro di akoi mathagi peace process ta akoi kana yaudori. Aro da amukan hanjara ke nahan akoi gi mo unilo ki lusing bas na hagi matamda kaubru thangjing kondong larembi akoi khutta tadri handok trikai akoi peace process pucha da yaro.
adu ya pa nei support tong ahum chubda cookie singna ma khoi separate homeland nam tan bagi idea ps how gi ba jalengam je moi discard to surrender to Manipur se akhoi punu magi homeland oimlasi Manipur akhoi citizen oijage na moi hayu adaga akhoi separate homeland jalengam kai je support agari moi surrender to drkadi peace dialogue kai inta darkar le je oiro phajana basum haiba ne hoi mon peace committee semaga nongala kai du kai ngoba Oza Bijoy, Bupenda, Oza Sonamani. Pay matam chilla matam kai topira nga sige dialogue asibu mapung phan wi kita hanna na thagal phondok sari loina yang piri ba khwai puna mapujo kaina wi athang jarage. Thank you. Good night. MBBS admission ki damak country kaya da chahi kun hena Northeast mayam gi thasa bangak tuna mahairoi lising ahum hena admission tawduna lakliba JR International Education Consultena 2024 gi oina nungairaba paujil kya puduna lakchiri Bangladesh Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan chingba country ke ada top medical college singda MBBS admission ki kudong chaba pizari khwaidigi hongba fee amasung installment basis ta PTN duna yamna line MBBS tamba ki kudong chaba pizari MBBS admission ki damak loan facility amadi scholarship ki kudong chaba dasu mating pangjari MBBS, MD, PG diploma ki matang da free counseling ki kudong chaba su pizari admission tawraba students singi damak MBBS foundation course tamhanduna yamna line FMGE exam mai pak na ba hotna bagi kudong chaba pizari contact you tahi kun hana Northeast state singda MBBS admission da FMGE exam da mai pak bagi chang khwaidigi wang student puthokliba JR International Education Consultant ꯏꯁꯥꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯕ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯈꯥꯡꯕ ꯀꯟꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯕꯅꯗꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯉꯕꯗ ꯃꯥꯔꯛ ꯌꯥꯝ ꯐꯪꯉꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯕꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ you are the director of the life so just direct it wisely this one